Ovako to u stvari izgleda. Embriotransfer koji je urađen, ovo je slika ultrazvuka i ovdje se tačno vidi da u sredini jednog šupljine materice se nalazi embrion, kao jedna mala bela tačkica, pri čemu je to u stvari medijum koji se uočava u samoj materici. Nakon embriotransfera pacijentkinje ostaju u bolnici. Ti pacijenti su ovdje u ovoj bolnici 2 sata. Mi njih držimo 2 sata zato da bi pacijentkinja mirovala. To su većinom pacijenti koji putuju, koji odlaze na različite strane u Srbiji, van Srbije. Zaista ima puno ljudi koji su van Novog Sada, van Vojvodine i to je lepo. I onda mi, da bismo obezbedili njima lakoću i da se ne brinu, mi kažemo da uvek odleže 2 sata ili da čak prespavaju. I to je sasvim u redu i da sutra mogu ići kući. Da li je to neophodno? Nije. Nije. To je jedna prevencija. U Belgiji, u Nemačkoj, žena koja se vrati embrion ide odmah da radi. Naši pacijenti to nikako ne mogu da shvate, da one ne moraju da leže posle toga. Da je sutra normalan dan u kom oni rade. Ja sam za dosta prirode tu. Vi ste vratili embrion, očekujete koji je u prirodi, ako je on kvalitetan, ako je endometrijum dobar, ako postoji receptibilnost, on će ostati. Vama, taj embrion koji vratite tada, on sutra više nije živ. On sutra nema šta da vi radite tim ležanjem. Vi ste trudni u tom periodu kad je vraćen ili niste. A dalje posle ide samo njegov razvoj, bolje usađivanje, za to nema potrebe da se leži. Znači, sutradan pacijentkinja da lagodno živi, da ide da prošeta, da ode svoje dnevne obaveze da uradi, da ne radi fizički teško, ali normalan život. Naravno, mi smo s njom u kontaktu i oni uvek vole da nas zovu i da pitaju šta da rade kad je ovaj nalaz povišen, šta da rade ako nešto prokrvare, ako se nešto ne osjećaju dobro, mi onda stalno usmeravamo. Ali je cilj svega uraditi test za 12 dana do 14 i tada smo sigurni. Ako je test pozitivan, znači ELISA beta HCG u određenim vrednostima, onda možemo da kažemo da se radi o biohemijskoj trudnoći. A kada uradimo ultrazvuk, znači test za 2 nedelje, ultrazvuk tek za 4 nedelje, onda smo sigurni da postoji plod koji ima srčanu radnju, koji je vitalan ili da možda nije u redu plod ili ne do Bog da bude vanmatrična trudnoća koja je isto moguća. Onda možemo da kažemo, ova trudnoća je nastala, ona je u redu i sada pratimo dalje trudnoću kao i svaku drugu trudnoću koja je nastala prirodnim putem.